بله برز گلستان علی وقتی زانی هنجی بردف که قادا جواکی روز آوانه ام دست بکی هست و نرینه و درباره و روز در روز 25 مجدار ده بگیرن. سپاس بوا راستی یعنی روز 25 مجداری جبو همه جنی جهانی جبو مجی وک جنین باکر و روزهلاتی سوریه یعنی روزی کی راستی ام پیروز دبینن علی کی ده جبر کو روزا کو توندی على سرش جن شكل وی هات ناسکرین دولت چه سیاستی هم بری جنان دن مشاندن و اف سیاستی دستهلاداری د ملکی دجی ام پی خمگین دبن کو سی جنی ما جارکی دن سی جن وکی قربانی شبو ویروجی کو ایرو ام پیروز دکن تیدا بون قربان جیانا خواجی دست دان بشکل کی توندی کو ایرو ام بوک روزه کی یعنی ام سمبولا وینا بکارتینن کو ام برانبری توندی ام دبجن مهین زیدتر تکوشینا خو برخدانی خو بلند بکن جبوی جی روزه کی پر یعنی ام هستیار دبن راستی جی دناورو کاویده جبرگو گلک ایش هی گلک زور و زحمتی هی یکو جن تایبت یعنی بجن بشکل کی خاص جن جیاندکی و باندورا ویناجی لجواکی دبی جواک چه قاسی سینوردار دمینی جما فی خو جپاراستنا ما فی خو ناسکرنا ما فی خو جبویجی یعنی راستی جی ام چه قاسی بیجن جن تدا هینجی اف بویرا گو ایرو ام تینن سر زمان سال 1960 دا بویی لی بهزار سال بری ویجی بهزاران جن جار دیبون قربانی تکوشین هبو برخدانی هبو و حتی روزا ایرو و ام 200 ساله 21 دنن شکلی توندی لسر جنه ام نکارم بیجن گلکی کم بویی یانجی تنه بویی یانجی بداوی بویی وکی جهانی او روش کرن روزا کی پیروز یعنی کرن روزا کی سمبولیکیش بو جهانی لی ام دکارم بیجن لی گلک دورا تانی سمبولیک مایی اما براتیکی وی نا ام نکارم بیجن پیک هاتی برانبری توندی اف دولتی کو به صد سالان رخصتنین خو آوا کرنن آزاد جیان دکن بناف و بشکل خولو نشان دادن لید نافروکا جیانی ده یان جهانی ده تدکوی ده کوهینا جن لحمو جهانی راستی توندی تی تنی توندی نلیدانه نه ام بیجن شدتا گو بزمان لسر تکرن تنی نه او لحمو دنیای ام دبینن هنا جن راستی کشتنی تی جن راستی لیدانه تی جن راستی انتحاری تی برز گلستان خوازن وی پرسی جواب کن یعنی هم وقت قادا جواکی ده هن جنیز و دناف دنه کیشان جوری شدتی هری زیده دناف جواک آمده هین البر بچاو زیده که هن کار بن بحث بکن راستی مگو جوری توندی گلک شکلی وی هنه گلک نوعی وی هنه لجواک آمد هایبت ام دکارم بیجن یعنی همو شکلی شدتی هینا تیدتی بکار آنین جبر کو جواکی کی به صدی سالان لگوری سیستم دولتی هات بوری خستن کرن لگوری دولتش خورا او پرورده دکر دبستانی خود حتی هندری مالباتا ده ذهنیت ظلام به پیش دخست دریا عادات و تقالید ده گلک تشت بسینور کرن جنیره دریا اولو جواک را دریا اول ده کر وک یعنی سیاست دولت هرتم یعنی اول جبرگ باوریه مروفاتیه باوریه انسانا پیته هرتم اول کر سدمی کو لگوری خو بنرخاندنی وی بکن و بجواکی بدن قبول کرنش بوکو جن بخوجی وی توندی السر خو قبول بکی و بیجی یعنی قدر للسرمه يعني دجواك آمده تشتقي سياتن در باز كرم نرينات يعني دجواك آمده حتى روجا إيرو مقود أم جيان دكن هنجي در باز دبي دما جن بتمنى كي بتشوك تيزا وجاندن افتونديه كي هري مزنه دما جو جن دچه سر جني وقت جني او تونديه كي هري مزنه دما جن راستي كشتني تهين دبن ناوي شرف و ناموسي ده او تونديه دما كو جن
هنا بزمانی برا بزمانی بافته ایشاندن جبو سوجه کی بچوک نکاری به برسوی خواب بده نکاری به بجه او نراست بول سر من او تندیا هری مزنم يعني ده هر آلی ده تندی لسر جنی هیه لی ام دکارم بجن حتی آسته کی بلند جی تکوشیم برا يعني راستي في تنديه هات كرن لباكور و روجهلاتي سوريا تايبت جيري خستنين مني جن ايكو خو تنظيم كرن ايكو الهيفياج در و نمانكو او بخوا ورن بيجن ام فان سلوغاني خوا الفي داري بكار بينن اما ما براتيك كر رخستنين مني جن و كونغراستار وكي هنك رخستنين مني دن هنن اي تايبت جبو مالباتا كار دكن تايبت جبو جواكي كار دكن بأركي قالك مازن رابون راسي جيرولي خاليستن ام دكارم بيجن يعني حتى أصدقي بلندجي سينور كدانين جوان اف تونديا قل سرجنيتي مشاندن دما زاغونين جن هاتن نفساندن دما كتن براتيكي ده راستيجي بتشكي زور بو ما يعني زور وزحمة تيجي قالك جيان كرن شبر ذهنيتها ظلام قبول ندكر شبر جو هنك جن هبون من مقود يعني قالك جن هنن ببدنا جنن لدمجيده هنا ذهنيتها ظلام بكارتينن شبر قد آلية أولده آلية باورية ده ولو هاتي قناع كرن قدر جن جرك أو أركيوي أو قاصر شبويجي زور وزحمة تيجي هبون لی یعنی گاون گله کی مزن هاتنن آویتن جنی ما فی خناس کریه کسی کو گاوا خوزیده تر داویجه وینا ما فی وینا بن پیدی که سوجدار دبی دادگه هادتی راستی وقت سوجه خبر بسیارتی خراب که يعني قانون جند ما هاتن سينور زواجة ثمانية بچوك رداني سينور زواجة دو يمين رداني سينور جلي داني رداني هنجي هيش برمجوت ذهنيات حشكة ل حتى أصلا كيجي هين تكوشين بر دوامه وقالك جيجي كيم بويل قالك دفرة أم هنجي هولداني خودكن أم قافي خدافيشن كو أم كاربن بجيب كوكيدة تنبكن تنديه ل يعني دمج مرة في شبر بحزار صلاة للسيرفي تشتي كار هاتي كرن أم جي همبري وينا أنجخ أو يعني هاري كم أم بالصالون كار بكن أم كاربن بكهيجن أصلاً أم دخوازن. بله هوان گلستان گلک سپاس بابا نرین و هستین هیجا گوتنا گیت یا داوی هبت بخازی بيجي کرم بک. سپاس بوجي وجبو فير وجه راستي از دخوازم وك بانجكي جبو حمو جنين جهاني شبركو تشتي جوجنا حميان دكيك جن وك نتوتي ناسكرن إيما لجمع لجم وقت بيجي فكري ماري خستناقو أمد دن مشاندن جبركو دم عم دبيجي نتو جبركو عيني تشت جيان دكي بلكي موديلا كيدن بلكي بشكل كيدن لكي داري بالدنياي لي تندي مدكيني هف جارة كيدن شكل تندي لهر دفريتي مشاندن كو ام نكهفن سياستي فان دولت هذا لقوري ما يعني لقوري خوا معيار بكن حتى ريخستنين الجنان ويربن بأركي خرابن شبوكو دولة دستور نادي جرك أموي قالبي بشكي نجبر أو بخوجي تنديه لسرجنتي مشاندن قونا هيلي بخوا بشت قرتيا هاف بكن أم حمو خوا بكن ياك برانبري تنديه أم تكوشيني بلند بكن كو أم كاربن حمو جوريين تنديه لحمو جيهاني تنبكن. بله ام جی دوی هیویه دنه گلک سپاس بوده سرکفتنج با خبات.